ka dibakeng tse ka lebopong ha ile provinseng ya Western Cape le bona tsa kwa ela mme o bate o fihlela ho phola ka pula dikarolong tse ka bophirima le tse ka borwa bophirima ka ho leka ho shebela province ya Eastern Cape le bona tsa hlaka ho foke moya fela ho bate e ka leboya le mona le bona tsa kwa ela ka ho kgetha dibaka mme o phole go tla ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le tla hlaka mphole empa o futhumale ka leboya mamedi ke ba tsena tsa ya bo tselena tse di tsamaya le di fela mona ha di a tse hlahlamana e leng tsa ba ya bosupa ke hutela wena di setso le moifo Hare le boya haholo mosiwatsi ka ditaba tse tsa hora ya botsilela mme re boele re amohele mamedi wa Lesedi FM ka jeno ho na matsoho e lahlano o le na uthimbe fela matsatsi a 17 mme mamedi ka jeno le la matsoho ke le kgethala mme ra sa ka wotlwa he le hona diphapusing tsa khaso Johannesburg Auckland Park mohlopisi wa lona ke se khametsi milwa mme ya laolang khaso ho etsa bonnete ba hore fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke gift zikalala a tsamaya mmoho le Rezani Mhlanga a tsamaya mmoho le Luvuyo Mdeni ya etsang bonnete ba hore mamedi o fumana tsena tsohle ho kanale ya YouTube ya SABC Ditaba etsa bonnete ba hore ho kela mono le be jwalo ho YouTube kanale ke SABC Ditaba o tla fumana buisana rona ka botloloha la ka lebitso ke Tisetso Mokwena a re be mmoho mamedi o fitlamane na pele hora ya botsilela hopola he mamedi o re dipotsa khaso Bloemfontein re na le Lerato Sebabele la hliwe Matsoso di makatso Ratselane ammoho le Lerato Mtshobile re mamedi ke ho hlalosetse dilemong tse 40 le metso e tsheletseng tse fitileng letsatsing la 10 le metso e tsheletseng kgoding ena batjha bana ena Afrika Borwa ba ile ba kena boipelaetso mo teng ba neng ba le kgahlano le tshebediso ya thuto ya puo ya Afrikaans mme sena he sile sa lebisa mahatong o bileng le ditholwana tse batlang di le hantle re ka thubelo mamedi a go sumane fela pakela thuto ya ena Afrika Borwa fela he tsa se tsa fihlela boemo bo hlokahalang mme re bone selemong sa sa ke ditse 2010 le na le metso e 5 ke mo teng he batjha kapa baithuti ho tswa ditsheng tse fapaneng tsa thuto ka hare ho naha Afrika Borwa ba ile ba kena boipelaetso ho letsholo le rileng ra le tseba ba lebitsa ka hore ke #peace must fall mo teng he diphetho di leng tsa etsala ka bongata ho lo tsona mme tsa tsela ka jeno mamedi dula fatshe moho le bohle ba ikarabellang ditabeng tsa thuto ho lekola hore na ebe thutong fihlela ha jwale khatelo pele ke kae na ebile hore ho latela diphephetso tseo na Afrika Borwa ena le tsona ha jwale taba tse amanang jwalo le tlhokeho ya mesebetsi na ebile hore thuto ena le khahlamelo e kae tabeng ena ya hore Afrika Borwa ka jeno batjha ba bangata ba ntse ba dutse hae fela mme ha bana mesebetsi na thuto e be ena le khahlamelo e kae tabeng tse amanang jwalo le thuto re mamedi re fitise mabenkele ha re khotla mabenkeleng ke o tsebiso jwalo bo ifo re tsamalona re fitisa mabenkele Ntaramane ya tshwaetsana mme ka ba le ditlamorao tse amang bophelo ka tsela e tshabehang eba mo le mokgatjhane kapa ona le tshwaetso ya HIV lefu la tswekere kapa la pele o kotsing e kgolo ya o ka tshwaetswa ke ntaramane e tshabehang ntaramane le COVID-19 ke mafu a mabedi a fapaneng a bakwang ke di-virus tse fapaneng mme a hloka diente tse pedi tse sa tshwaneng le ha o le jwalo lefapha la naha la bophelo bo botle le bolela hore ente ya ntaramane e ka sebedisetswa hong le ente ya COVID-19 ho sa natswe nako eo e sebediswang ka yona o se ke wa itiisa ho ya ente botsa mofani wa hao wa tlhokomelo ya tsa bophelo hore na o ka kgina ntaramane jwang molaetsa ona o tlisetswa ke Sanofi le lefapha la naha la bophelo bo botle Mina po monnatinati mmino wa ditsweke wa hloka tsa kwano lapeng le mosama watle ka ba fetwa ka Sontaga ka hora borobedi mantsibuya o fihlela ka hora 10 nna Matshokgo Mahloko o tlo nnatefela ha bona o le teng ha re be mmoho Lesedi FM ke molelo
re boele re amela hape momamedi lena le ntse mo le mametse ha jwale lenaneo ke la matshohlo mme lona ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng tshebeletsong ena ya Lesedi FM ke molelwa hopola he mamedi re ka jeno re hasa ka utlwa he re le kwano dipotsa khaso Auckland Park Johannesburg mo teng he re bisana le bohle ba ikarabela ditaba tse amanang le ditsha tse phahameng tsa thuto re shebile thuto boemong bo phahameng mamedi e leng di-university jwalo di-TVET jwalo di-college jwalo ke mo teng re shebileng teng re bua ka hore na ke fikela ha jwale ha re keteka jwalo kgwedi ena ya batjha tsatsi la maobane re ne re bua jwalo ka letsatsi la batjha la 16 na ebile hore re fikela ha jwale kgatelopele ke efe e re ha ke amohele jwalo baeti ba rona tsatsing la kajeno mabedi mme ke rona wa pele eo ke tla mo tsebisa yena ke mme Karabo Gagau kapa ke re Karabo Gagau le kae mme Ke a phela ntate wena o phela kae? ke phetse mme wa ka mamedi Karabo Gagau ke setho sa mokga wa Democratic Alliance mokgatlo wa batjha baithuti wa Democratic Alliance le daso re bua le yena tsatsing la kajeno boemo bono wa hopola hore ke mong wa batho ba batjha ka ho fetisetsa ka hore naheng Afrika Borwa e leng setho sa lekgotla la ketsa molao e leng motho a monyane ka ho fetisetsa ka hore naheng Afrika Borwa fela he moetimo wa rona tsatsing la kajeno ke mmenya Kallo Mokoena ke motlatsi wa modulasetulo wa EFF Student Command mmenya Kallo ha re o amohele hlelo Dumelang kae? re pitso pitsantle Ha ke phetse hantle ke le ha re lebohe haholo mami re bitsa hape re na le men thuse mphahlele ke mohlanka e moholo ya shebane jwalo le ditaba tsa tsamaiso COO ka hare ho NSFAS ke re wa hopola hore NSFAS ke lekala lena mamedi le thusang jwalo batjha baithuti ka ditjhelete mme mphahlele ha re o amohele hlelo wena ka jeno ho matshohlo Ke leboha ntate Tiseso ke a dumedisa bamamedi ba Lesedi ke dumedisa le baeti mmoho le nna mona ha re leboha hore hlenne mphahlele ke la ka tsa ho qala ka wena mme Karabo ke shebile dipuo tse di buang ka tsona le Democratic Alliance le bolela hore ha le qala nakong ya pele daso e hlalosa hore ba batla ho bona hona le tebetso ka ke inclusivity kapa ho ba le batho kaofela ba nang le seabo ka hare thuto mme le la ka tsa ho bona batho o sena motho a saletse morao thuto naheng ya Afrika Borwa boemong bo phahameng ditsheng tse phahameng tsa thuto dilemong tsena kaofela ha re sheba Afrika Borwa fela jwale re keteka dilemo tse 46 tsa kgwedi ya batjha kapa letsatsi la batjha le bile maobane mme ha le sheba le dula fatshe le fumana hore moelelo le polelo lona ya hore le batla ho bona bohle ba le ka hare ho thuto ditsheng tse phahameng tsa thuto mme o sena sala morao na ebe seo ke se fihlelehang hohang ha re so fihle moo re ka fihla ka tsatsi le leng mohlang e leng ka hara puso ya Democratic Alliance fela ho fihlela ho ntse ho na le puso ya ANC ha ke bone taba eo e ka etsahala re go etsisa mohlala ntate pele ke lebala ho dumedisa bamamedi lapeng ke le bone hore ba mametse taba ke ena ha o sheba bana ba tswang di-high school kaofela ha ba pasa ba applyela di-institutioneng kaofela di-university le di-technikon fela space se leng available for batho kaofela ha se le kare fumana hona le bana ba bang beleng hore ba applyile fela ba kgona ho fumana access hobane di-university di tla be di tjho ba re re kgona ho amohela batho ba bakana fela ene ba bang ba salla morao o fumana hore ka nnete hona le bana ba bang beleng hore thuto e ba toro fela for bona se ntho e leng hore ba ka e fihlela na ona le se thibelang tsogelo mamedi bona le se thibelang le mokgwa wa Democratic Alliance kapa le daso jwalo ka ha le na le puo le kgona ho bua hore mmuso o eteletseng pele wa ANC diphephetso tse lona le tsona ke tsena re kgone ho bona batjha ba kena mme ho ntse le ba sala morao meralo re na le yona rona re le daso kena na ona le bothata ba go le fitise seo mme bang bothata bo le teng ke hobane bo le teng bothata ba ho fetisa ha bo hobane re dula re ntse le rata ebile re kgathetse ho etsa lerata bothata ke tsebe e mamelang hobane qetellong ya letsatsi ketapele ya naha e leng yona e busang ke yona e tlamehang hore ebe ntho tse re di buang le maele re fanang ka ona hore ba phethahatse e be nnete so bonneteng ha ile ha re bua ka thuto hore na lefatshe la rona le tlameha ho ba jwang naha ya rona e tlameha ho ba jwang hore na re bula space le di-opportunity for batho ba batjha jwang re qoqa fela re bang fela ha nko e tshwane le nna e leng bothata bo ka sehloohong bono be leng hore ba face hobane ke hlokometse boemong bo phahameng ba mokga wa Democratic Alliance
e ba hona le se sitisang seo le batlang hore se fete le kgona ho nka mohato le lebe makgotleng a dinyewe jwang ke ho le sa nke bohato ba nkuwa makgotla a dinyewe re tsena tseo batho ba lokelang ho fumana ditsheng tse tsa thuto ba kgona haeba o hopola hantle after disetso lemong tse fetileng hona ka hara morusu wa Business Fole kaofela ho na le during our previous leader ya rona ya daso Ntate Busakasing led a whole protest and went on and tried to get the attention ya government hore NSFAS hore na tla sebetsa jwang hore ke ho sebetsa hantle le before re be re ba le tumellano ya hore ya mo president Jacob Zuma la dumela hore haebe funding e tla ba ka mokgweleng ka teng ke ntse tse kgaleng re di etsa re ka hara parlamente hona le shadow minister ya higher education and training hae sa le bantse ba fetana ho tshintshwa ntse e le moqoqo o le mong so a se hore ka nnete ba hato ha re kweng re nkile fela tuwala tsa dintse tse sa butlweng e leng ntho e leng hore ha ke nahana hore ke frustration ya rona re le mogare le bana ke frustration ya mekga kaofela ke frustration ya batho ba batjha hobane qetellong ya ditaba batjha ba rona ba dutse ka ntle le menyetla ha ba kgone hore ba fumane mosebetsi ba o beleng hore ba kgone hore ba get access to education ba bang ba sa kgonang ho bona access to education ha ba tlameha hore ba kokote menyakong ya mesebetsi ba bolella hore ha bana mangolo a hore ba ka fumana mesebetsi so basically ntho engwe le engwe ke tlhakantshuke ka nnete ha hona le thulo lokang and le ba o beleng hore ba teng ka hara di-institutions of higher learning ha ba fihla monono NSFAS ha ba phoqa ba bang ha ba fumane dikarabo ka hore na ba fumane funding ka nako na ho fihlela di-university di nka hore ka nnete ba qhalla bana ba bang ka ntle hobane NSFAS ha e fihla e preparela bona hore na e ba thusa jwang haebe ba fumane funding ya NSFAS e nka nako molebe pele ba e fumana ba bang ba dula ba sena dijo ba sena le madulo hobane di-accommodation tse ding di ka ntle ho di-institution tsenana di-private accommodation tse ba di bitsang beng ba di-private accommodation le bona ba fela pelo hobane ha ba tsebe hore na tjhelete ya NSFAS e tlo kena kapa ha e tlo kena na me karabo kutlile me kutla ho ka nnete gagao e re ke fetele mabedi mo teng wa rona bobedi ke mmenya kallo mo kwena o tswa ho EFF Student Command ha ke sheba seo le se buang le EFF Student Command me le bua ka thuto le re thuto ya Afrika Borwa ke thuto ya mmuso wa bokoloniale ntse le thuto ya gale me boleng ba yona ha bo fane ka seo ha jwale maemo a lefatshe a se batlang ke seo ntse le dumela sona ka jeno kapa le se le fetotse moelo wa rona wa taba ka jeno a bo qaqilwang Ntate mo nnete rona re le EFF se ntsana re dumela ke se lebale ho leboha bamamedi hae ba mametseng re tshwara bothata monana ntate haholo ha re sheba tsa thuto ha re sheba sector tse tshwanang le bo TVET sector ya rona e challenged haholo ntate e shebane le ntho tse tshwanang le bo curriculum tse seng responsive towards environment ene ya mesebetsi ko hore ha re shebile curriculum ya teng ha e kgone hore e ka ba in a such a sense ya hore re ka kgona hore batho ba tomorrow ba ka hirwa ba thole mesebetsi ka lebaka la hore e santsane e le morao. We are speaking about digital learning today, but in the TVET sector we are so behind that it's nothing that we find ourselves equipped in, so we are incapacitated in that sense. So re sokotse haholo ntate ebe ha re bua ka bo NSFAS in our sector, it's a challenge for students. Currently, as we are speaking in the TVET sector, there's a current campus and more Central Johannesburg College, and the students, they are currently getting evicted because of those delayed investments. So how do we ako fokotse modumo. Papa, ke kgwedi ya batjha. Thabela go tshaba ha ngwana. Empa o hlokomele le tse tsalang mo leng teng. Jwalo ka o tseba kotsi ya o tshela nedi dipeiking tsa rainwater. Papa ka mono. O bona taba ena mehlaena le mehlaena. Peipi tsa rainwater di ka tlasa mobu di tsamaisa dimela ditara tsa metsi. Kgatello ya metsi dipeiping tsena e hodimo haholo. So ha peipi ena e ka phatlwa batho kaofela ba ka lemala ka bona ho hlapa. Kale. Hopola kgale hore letshwao la rainwater le bontsha moo sebetsuti ya rainwater e leng teng.
a re aga matlo kapa dikgwebo mo o leng dipeipi tsa rent water ke o tlola moedi Yo, ke ilo bua le metswalle ya ka yohle ka ho tlola medi. ba tlamehile o batla matshwao a kgutlwaneng a pentse review kapa bosweu mme a na le letshwao la rent water wone Rainwater, finding new ways. Mzansi, bohatong ba bohle mona States SA, re rata hore re a leboha ho e mong le mong ya nkileng karolo ho Census 2022. Ka mora census, States SA ba tla boela ba etsa post-enumeration survey dibakeng tse hlwauweng naha ena ka bophara ho tloha ka June ho ya ho July. Ho etsa bonnete ba hore re fana ka tlhahisoleseding e tswileng matsoho ka hohle-hohle. Sepheo sa hore re etse post-enumeration survey ke ho batlisisa hore na ke malapa le batho ba bakae ba baduweng ka phoso ba sa kang ba balwa le ba baduweng makgetlo a fetang bonngwe nakong ya palo ya setjhaba. Re boetse re ipeletsa ho lona hape hore kadima tsebe hore le boele le bulele basebetsi ba rona ba States SA post-enumeration. Ho fumana tlhahisoleseding e batsi e ya ho statessa.gov.za kapa o letsetse nomoro ya rona ya mohala wa mahala ho 0800 110 248. Research your heart in Zanzibari. Get counted. Ntaramane ya tshwaetsana mme ka ba le ditlamorao tse amang bophelo ka tsela e tshabehang. Eba ngwana mokgatjhane kapa o na le tshwaetso ya HIV, lefu la tswekere kapa la pelo, o kotsing e kgolo ya ho ka tshwaetswa ke ntaramane e tshabehang. Ntaramane le COVID-19 ke mafu a mabedi a fapaneng a bakwang ke di-virus tse fapaneng mme a hloka diente tse pedi tse sa tshwaneng. Le ha o le jwalo, Lefapha la Naha la Bophelo bo Botle le bolela hore ente ya ntaramane e ka sebedisetswa bong le ente ya COVID-19 ho sa natswe nako eo e sebediswang ka yona. O se ke wa itiisa ho ya ente. Botsa mofani wa hao wa tlhokomelo ya tsa bophelo hore na o ka kgina ntaramane jwang. Molaetsa ona o tlisetswa ke Sanofi le Lefapha la Naha la Bophelo bo Botle. So ya Lesedi FM re ke tla mo tsema shona se le medi mme re ke teka wena mona do fa monyetla wa hapa 6200 kontane so ka mo setsa SMS le 62 ke molelo le lebitso la hao 138596 SMS 250 mme o hana tsa mahala disebetsi o ka SMS ngata e tla monyetla wa hapa www.lesedifm.co.za uipea mnyeteng tuzano ikola karate tekupchane haramba mutseale #62 molelo. Ha re boele re omela hape momamedi lenaneo lena le o ntseng o le mametseng ha jwale ke la matshohlo lona ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng tshebeletso ke ya Lesedi FM mme ka jeno he mamedi ke le ikgetha mo teng go shebana jwalo le ditaba tse amanang jwalo le ditsha tse phahameng tsa thuto re shebana jwalo le thuto ya ditsha tse phahameng mme pira mabenkele mamedi ke mo re ne re buisana jwalo le Menya Kallo Mokoena ke modulasetulo matlatso modulasetulo wa Student Command to EFF mme kwa le Professor Gauteng mme o na tsa hlalosa mme Mokoena o hlalosa o bua hore e ka ditseng tsena go TVET colleges o bona le ka digital migration re ka ya jwalo ke ntho e se mo ha ona ha isa ntse le mathata haholo ke mathata ha re sheba curriculum ya rona morao haholo ke ka moo o bonang hangata ba di-student tsa rona tse leng ha di qeta either report 191 e leng one of our certificates tsa NSFAS tsa NATED ha ba qeta N6 e ba mathata haholo ho thola mesebetsi bongata ba bona hobane they are considered incompetent in terms of what the curriculum has to offer. And ke mathata a re shebaneng le ona ao mme re iputsa hore ha re dutse re le batho ba batjha government ya rona e tsang ka senana because TVET sector has been long established yet our ways are still the same, they are rigid and ha hona ntho e etsahalang ho fetola seo mme he re tshwere mathata haholo re shebane le mathata hape a tjhelete ya NSFAS e ba mathata haholo ha re shebile ma-student a rona which are NSFAS recipients hore ba kgone ho thola tjhelete ena e ba bothata haholo e be hore rona ha ile di-student leaders o tshwanetse re dule re lwana re na le ntho e le horeng ke ntho e re tsebang hore o tshwanetse ba e thole ke tokelo ya bona as bana ba sekolo re shebane le taba tsa hore currently as we speaking there is a campus called Crown Mines in Central Johannesburg TVET College currently the students are getting evicted ba tibelwa ka hara tulo ya bona ya ho dula hobane ha ba thola tjhelete kapa ha ba kgona ho patala ka nako so re ipotsa hore ha re shebile NSFAS in these regards what are they doing mesebetsi bona e ba eng ha ile hore ha ba kgone ho fa bana
tjhelete ka nako, and then ha ma students a rona a robala diterateng, what is the government saying ka taba tseo? Potso e ntle e sentse e lelekela jwalo re amohele mme Mphahlele ke mme Nthuse Mphahlele ke COO ka hare ho NSFAS. Ke maemo a hodimo haholo a mme Mphahlele ka dumela le nna ke dumellana le wena. mme Mphahlele a re ke le tabeng ena ya hore ke hobaneng ho na le tshallomorao e kana ya ditefo tsa ditjhelete ho baithuti. Ke hobaneng baetapele ba dipolotiki mekgeng e fapaneng di itseng tse tsa thuto ba lokela hore ba be ba eme ka maoto ba tle ho lona hore le etse ditefo. Ha ke bolele ntate Tiisetso hore ke nahana hore mmuso o ikitlaeditse haholo ho etsa hore ho be le letlolo la dihlaphiso ho bana ba setjhaba ba e leng hore ba tshwanetse ho access higher education and training mo ho di-university and di-TVET colleges. Boholo ba taba moo leng teng ke hore dikarolo tsena tse tharo mafaphana a mararo a tshwanetse a sebetse ha mmoho ho sena qeaqeo ka tsela mofuta ofeng kapa ofeng. NSFAS e le bona ba abang ditjhelete dikolo tse phahameng di-university le di-colleges ba bapala karolo ya bohlokwa haholoholo ho enable mosebetsi wa NSFAS. Ke batla ho hlalosa taba ena ntate. O tla fumana hore bana ba apply-a ba kenya dikopo tsa bona ho NSFAS. Ha selemo se qala, NSFAS o ntsha manane wa abela di-university wa abela di-TVET college hore na ke ba fe bana ba e leng hore ba tla qualify ho fumana dihlaphiso tseo tsa NSFAS. Now, nako e taba ena e etsahalang ya bohlokwa haholo ke hore re lebella ho fumana confirmation e tswang ho di-institution hore ka nnete ntate Tiisetso o teng mona Central Johannesburg College mme o registerile ho course e approve hore e ka fumana hlaphiso ho tswa ho NSFAS. Ka ba le bothata ba boholo haholo ka taba ena ntate. Di-institution ditsi tsa thuto di tla tlisa information e ho NSFAS ke batla bolela mohlomong ka bo kgwedi ya bone, ka bo kgwedi ya bohlano, ka bo kgwedi ya botshelela. So ntho mme a buang ka yona ya hore bana ba tla thibelwa ditsing tseo ba robalang ho tsona hobane ba emetse taba. Ho na le bothata bo leng hore mohlomong phephetso e ka be le ka sakeng ya NSFAS. Ho na le bothata bo boholo ba hore haholoholo di-college ha bana ha boiphihlelo ha ke tsebe hore na ke tla beha jwang ka Sesotho capacity ya hore ba process this information ka nako ka potlako hore e tsebe ho fihla matsohong a NSFAS e tsebe hore ditjhelete tse jwalo di fihle matsohong a beng ba tsona ka nako e nepahetseng. Mehleng e fetileng re ne re pele ho ba le so much bana ba bangata kana ba hloka dihlaphiso tsa NSFAS. Re ne ntse re na le tsona hore re ka ba fa ditsi tsa thuto e phahameng tjhelete ya hore ha e le hore lona le ntse le lokisa hore na le tlisa information ena re batlang jwang no le fa bana tjhelete jwang. Empa ho tleng ha COVID le ho crowd out tjhelete ya NSFAS re fumana re le boemong bo e leng hore ha re sa na le letlole lane le re kadima di-institution re re nka o no ba ise ha o ntso o emetse hore o fumane dintho tsa bona di felle ho NSFAS. This is a very important. So hlalosa mme Mphahlele ka buisane hore le NSFAS ha lena bothata ba ho lokolla tjhelete. Bothata bo boholo ba tjhelete e lokollwe ke metjha e lokelang ho latela e sitiswang ke ditsha tse phahameng tsa thuto. Ya buisane se hlalosang ke se. So re na le diphephetso tse tharo. Phephetso e kgolo haholo ke ya ha ditsha tsa boithutelo di sa romelle information e nepahetseng NSFAS. Phephetso ya bobedi ke he e le hore rona re le NSFAS dilemong tse fetileng re ile ra ba le bothata haholo jwalo ka mme a biletse hore we had the rollout ya free education in less than a month basically. So re ile ra ba le bothata haholo hore system e ha e ka ba kgona hore re process bana ba bangata. So ntse re na le yona bothata bono ba bana ba ileng ba affectwa ke bothata bono. Ke ntho ya maloko. Ha jwale bothata bo bong hape bo re nang le bone ke ba ithuti bona ka bo bona.
Ha hona jwale dikolo tse ngata di butse di ya apply re apply kaofela ke applyela mane ke applyela Sedibeng ke applyela UNISA ke applyela Vets ha NSFAS ke applyela le NSFAS ha Vets a kgutlela ho nna a ha ke na kgona ho ba le space for wena ke ya Sedibeng ke fihla ke ngodisa Sedibeng ha ke mane Vets ka fihla ka cancela ho jwale ha ke sa le Vets o tseba hore ke Sedibeng NSFAS o nkile ke le Vets ha ke tjhelete ena ha e tlotswe hobane ditsi tsa thuto e phahameng ba tlo register ba romela NSFAS information ya hao le yane le yena a o register a romela NSFAS information ya hao ha e le jwalo ntate hang ya yena hobane re tshwanetse ho re fela re ise tjhelete ya ngwana a le mong to institution e le nngwe e rometseng information ya ngwana jwale nako ho fumana di le tharo di le nne di rometse ho na le bothata bo boholo bo rena le bona ba hore ha ho le Ditaba college NSFAS bana ba patalwa ka NSFAS wallet and tjhelete ena e ya straight ho student now o so patetse tjhelete ka NSFAS wallet ho ngwana a ngodisitseng hore yena o Central Johannesburg College it means tjhelete ntate ile ho yena ho ithuti ka botlalo re bone le nako e fetileng dimilione tse fetang dimilione di qetela di fihlile ho motho a le mong a sa iponela ka mathata ha jwale tjena ke mathata a teng ka nnete ka ho NSFAS fela he mme Mphahlele ke lakatsa ke re bue hanyane fela ka tsela eo ke ditse mona jwale ka ntate moholo ya senya fikiwe ke tlebo sa university hore na tsela eo ke le moithuti ke etsang gore ke etsa kopo ho lona nako e ke ditseng hae ke la le matric ka bona nako e ke le matric be le hore ke etsa kopo ho lona le a bele kopo ya ka mme e be le hore la mpolella hore ra metse kopo ya ha no twa mo lona yena ba tloa a le ba university ya ka register university le romela information ke batla fela ka pushine fela go tlhalosa process e okay let's get it ke matric the application di ya bula ngwana wa apply ba tla mo fa provisional acceptance le rona ra ba sheba hore o dipehelo tsela tse mmuso itseng re fe bana ba NSFAS ha ba le tlasa tjhelete tse ka so ra mo fa provisional approval now that provisional approval is the thing e ke bolelang hore ka yona ha ho be mo rona le provisional approval hore jwale o ka fumana tjhelete ya NSFAS le step sa bobedi sa bohlokwa ke hore o tshwanetse o ngodise sekolong sa thuto e phahameng mme o ngodise an approved program hobane an approved program ke yena e tlo thusa moithuti hore a qetile a sa ifumana a dutse ka certificate se leng hore ba dire ha ba se hloke jwale NSFAS is very strict on approved programs and re tshwanetse re check hore qualification e nngwe e moithuti a ngodisitseng ho yona registered approved by Council of Higher Education registered on SAFA and higher TVET approved by the department any moithuti a ngodisitsweng ene ke mo ke reng re tshwanetse rona re le NSFAS di tsa boithutelo re fe baithuti information e nepahetseng hobane qetellong ya letsatsi ba sa fara ha sa batle information e nepahetseng re all the time problem ke NSFAS yes problem e ba NSFAS e ba haholo re tshwanetse re fe bana bana ntho e nepahetseng ya hore tshwanetse ho isa thuto e tjena haeba o batla hore NSFAS e tlo fanile e lo rata ska tata 8 months before NSFAS e itse e ka approve ke ngodisitse fela ha hona motho a mo bolelang hore ha ile hantle bothata ke thuto ena o e ngodisitseng tate yona ntho e leng batla ya bena go hlokwa hape le hore moithuti tla penga tsebo hore thuto ka ba le kala le la ka tsa mo latela university ka college le go hlokwa na go etsa application a sta ba rota da thuto mo le mo fela mme le NSFAS e thusa ka ditšhelete re khutile wena mme ga ke re bua ka boleng ba thuto o bile wa qotsa hanyane fela go ntse re bua pitela mona a qala hore boleng ba thuto ke nngwe ya phephetso ka hare ona ya Afrika Borwa ka bua hanyane fela go tsena le mme mo kwena ka yona hape lona hore na maikutlwa bona ke a feta taba ya maemo le boleng ba thuto Afrika Borwa di fumana boleng ba thuto
bo phahameng bo le maemong a higher education quality ya teng na e maemong a hore nka tloha kwano mona ka kgutlela America ka iphumana mosebetsi kapa ke lokela ho dula Afrika Borwa ke dilemo tse 10 pele ke fumana mosebetsi maikutlo a ka feta ka maemo pele ke feta mo up to this ke kopa re le nnete tabeng ena ya NSFAS ha ona mang ya sa tsebeng hore bana ba sekolo ha ba register between February and March e leng ntho e NSFAS e tsebang ka botlalo eo ha hona hore NSFAS e ka complaina ha di-university le ngwana e fanang ka mabitso a baithuti ka hara di-institution ka mora registration process ena a se ntho e ntjha ke ntho e sa le ba itseng ke ntho e leng hore jwalo ka e leng hore ke ntho ba tlamehile ba ikemiseditse yona ba tseba hore ntho tsa bana di eme motjheng hore ba tla ba tseba ho thusa bana ba sekolo ntho e re e bonang selemo le selemo ke hore bana ba ya ba register ba apply-ile ba fumane di-professional acceptance tsena tse buang ka tsona fela ebe ha ba fihla dikolong ho ba ketse hobane NSFAS e re ha e sure ba sure hore na karabo ke la mo fa acceptance nya ka lo ha ke ya mo fana e leng bothata ba pele bo so re sa re ikoela ka di-university ka katabeng. Number 2 kgekolle re tswang ho lona ka baka la COVID ke re bile le dintho tse ngata tsa online application di-online application tsena ha o kena online mono ha o bone o bullshit le system ha e sebetse le bona jwalo ka NSFAS mme o tla bua nnete re tsebe lena hore ha e sa le ba ntse ba ntsha di-statement after di-statement ba bua hore system ya bona ha e sebetse bana ba kgone ho fumana thuso so system eo bongata ke tsa mohlala ka bana ba kenang University ya Free State ka Malapa Bloemfontein be leng hore kgale ke sebetsa le bona ka le bangata di-appeal tsa bona di felletseng fela ba sa tsebe hore na ba kgonne hore na ba qoqe wa phila ka nako kapa jwang ka baka la system ena e leng hore ba tlaitse e leng ntho e leng hore parlamente ka sehloohong le yona kgalelwana ka yona fela ha ya dumella moo ke ntlha ya pele ntlha ya bobedi ha re fihla tabeng e mme a dumellanang le yona a iqotsitseng hanyenyana hore ha e le hantle tjhelete ka re ya lokotseha ka ra NSFAS ke ntho e leng hore re le mokgwa wa Democratic Alliance tabeng ya fees masculo ha e qala kaofela re la eletsa hore mmuso wa South Africa ha ona tjhelete e kalo ha rena tjhelete e ngata e leng hore re ka kgona hore re funde mang le mang a batlang ho ya sekolong re la ra phepetsa ra ha ona le ntate a sebetsang ba kgonang ho isa sekolong tsamaya o ye sekolong batswadi ba hao ba nke dikarabelo ba thuto ya hao batho be leng hore ba tlamehile ba fumane thuto ya mahala ke batho be leng hore ba tswa malapeng a hlophehang e leng hore ka nnete ha ho hore na eng e ka kopanya ka eng ho ngwana ya sekolong ha o le jwalo ho utlwahala e seng taba tsena tsa bo senyakallo tsa bo fees masculo ya everybody must get free education re na le bana ba middle class be leng hore batswadi ba bona ba na le bona tjhelete eo e yang holo fanda bana be leng hore batswadi ba bona ba na le tjhelete ho isa sekolong ke tjhelete e leng hore ka be e thusa bana be leng hore ha bana mangwe ba ka ya sekolong so ntho tse kaofela tse NSFAS di llang ka tsona ya hore ha se no ba nne tjhelete ha ya nela ha ba kgone ho etsa diratho re ntse re tshwana tjena hore ha ho kgonahale hore re ise ngwana Johan sekolo sa ntate Johan Rupert re ise ngwana di makatso ga gau ka gabe le mistress sekolong be re ise ngwana mme Mampho ya e leng hore sebetsa kitcheneng sekolong jwang ha e dumedi taba eo so mare he ha re tla tabeng ena ya hao putsong ena ya e tshwaranya le fela he tabeng so untle na kwa hao ya putse butseng yona fela he re o emanya fela ka yona ke ntla khopela tla kena ho yona ba thuto ka rona ena Afrika Borwa mabedi ntse ba metsena no la matshotlo mme yona ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng tshebeletsong ena ya Lesedi e re fetise mabenkele ha re putla mabenkeleng re tswele pele ka puisano ya rona ho phethahatsa ho tsa dintho tse ngata ka ditjeo tse tlase networking ya Senantha ka Afrika Borwa ka MTN Bosa Gigs LTE dula ho ka hane ka 4 gigs e jang for R9 fela e ke 2 gigs anytime data le 2 gigs night express e maletse matsatsi a 14 kapa ifumanele 10 gigs ka R99 yona ke 5 gigs anytime data le 5 gigs night express e maletse matsatsi a 30 itekele fela MTN South Africa searcha o dial *137# mme o joine MTN Bosa Gigs LTE sifumane abalenkeleng a MTN ba rekisi ba kgethuweng jwale re etsang ka jeno ho na le dipehelo MTN Mzansi bohatong ba bohle mona States SA re rata hore re ya leboha ho emong le mong ya nkileng karolo ho census 2022 kamora census States SA ba tla boela ba etsa post enumeration survey dibakeng tse hlwauweng naha ena ka bophara ho tloha ka June ho ya ho July
ho etsa bonnete ba hore re fana ka tlhahisoleseding e tswileng matsoho ka hohle. Sepheo sa hore re etse post enumeration survey ke ho batlisisa hore na ke malapa le batho ba bakae ba baduweng ka phoso, ba sa kang ba balwa le ba baduweng makgetlo a fetang bonngwe nakong ya palo ya setjhaba. Re boetse re ipiletsa ho lona hape hore kadima tsebe hore le boele le bulele basebetsi ba rona ba Stats SA post enumeration. Ho fumana tlhahisoleseding e batsi e ya ho statssa.gov.za kapa o letsetse nomoro ya rona ya mohala wa mahala ho 0800 110 248. Re sa tsho hape Mzansi re re get counted. Tshebeletso ke ya Lesedi FM, nna ke la matshotlo mme lona ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng, mme ka dino mamedi re hasa dintlha tse batlang di tobane jwalo le batho ba batjha. Re shebile kgodina batjha mo teng ka dino re shebaneng le ditaba tsa thuto e phahameng. Na se etsalang ditsheng tse phahameng tsa thuto, na ebe ke se lokileng, na re ntse re le motjheng o lokileng ditabeng tse amanang jwalo le etsa bonnete ba hore ka nnete batjha ba Afrika Borwa ba fumana thuto e ba lokelang, e tla ba beha maemong a hantle a bokamoso bo tjhabileng. Mme gagao ke o nea fela metsotso e mmedi ke se ke tla rashina jwale metsotso e mmedi jwale hore ke re bue ka taba ya boleng ba thuto Afrika Borwa. Wa ka re fela ya taba ya boleng ba thuto ba Afrika Borwa ha le sheba le le daso le bona boleng ba thuto bo le jwang, mme bathuti ba reng ka yona ba lona. Wa tseba e batlile e ba hona le bonang le boleng, hona le mo boleng bo shotang teng. Ha re sheba di-technical haholo boleng ba thuto teng bo a fokola hobane batho ba bangata nka re ba nahana hore technical ke ya le fela ya di-reject. Ha o sa kena UCT, o sa kena UVET, o sa kena UP, ho lahlella technical. Re sa elellwe hore di-technical ke tsona tse leng hore ha e le hantle di betla di-skills tse leng hore ke tsona tse kenang ka hara mosebetsi. Di-university mane ha e le hantle re rutwa theory e ngata e leng hore le rona ha re graduate re batla mesebetsi ka hara tswa di-university tse re botswa experience because whatever we learned is not good enough. E leng ntho re sa le mo bua ka yona re le mokgwa Democratic Alliance hore re tlameha hore re be le mokgwa wa hore ngwana ha ntse a kena sekolo mesebetsing mona na ho ne ho be le bo di-internship le bo di tse betlang motho hore a tla tsebe hore a qualify ha qeta ho graduate ho kena mosebetsing. Ke ntlha ya pele eo. Mara hape ha re sheba boleng ba thuto ha o kgone ho arola quality ya education ya higher education le basic education ena ya mmotsega. Re shebe pass rate ya rona ya bana hore na ntho e leng excellent ke eng. 30% pass rate ha e le hantle ha e se mang kapa mang kae. Ha e le hantle ko o ya sekolong fela o fihla o bona hale o kgutle ha ona letho seo se ka bothata ka ke mohlala university mo teng o lebeletse ho nahana se tsa bothata because sekolong ha o rutuwana ka thata ha e le hantle ke basicness fela ke metlae ha e le hantle ene le matitjhere ona tje le ona bonneteng ba bua le bona hore quality ya thuto ka hara dikolo tse fatshe ha e ise ngwana university because ha re fihla university ra haka ha re kgone ho get access number 1 university tse re tse leng hore di phahame haholo because di-marks tsa rona ha di a re romella moo. Ha re fihla ka hara technical le teng technical le yona ha e sheba ha le jalo ka e ka re ke ntho e leng hore tlamehile e bue serase hwa lokotseha fela moo. Mme Mokoena e re ke tlo wena mme Nyakallo Mokoena re bue ka boleng ba thuto mme le EFF student command le bua haholo ka taba ya thuto boleng ba yona ka nnete ya ka lona le bona le bo fefwa ka tsela e sa ba thuto la ke a feta ka boleng ba thuto di tshetse phano tsa thuto. Ke a leboha haholo ntate ka potso ena e bohlokwa. Re le student command re na le objective we go straight to the point. We want to ensure that we decolonize education in order for us to get free and quality education. And re thola mathata haholo hobane re fokotse haholo in the TVET sector, and I'll keep stressing taba ya di-TVET sector hobane ke bona haholo batho ba ile hore ba fokotse ho feta haholo. Ntho ke bonang hape ke hore ke kopa ho nea karabo ho ntwe mme ana e bua hore hona le hara di-college tsa rona tsa rena le tsona higher education institution le NSFAS o teng ya balehang maikarabelo.
and ha re tsebe hore ke mang, empa motho o tshwanetse re bue le yena. And these issues that we face today is because either one of them is not willing to be honest to us to say what is the issue when it comes to these investments of finances. And ha re bua le mme o re botsa o re jwetsa hore it's because information e tswang ho baithuti ha se e nepahetseng. And ha tlo bua le rona ka information that's incorrect, or particularly when we speak about the Tibets, they are not capacitated in terms of administration, and it's problematic because we do not have that responsibility as students. So why are we suffering? Why are we at the end result? So we need them to take responsibility to say, ha re shebile jaanong ke situation e re nang le yona, di college a re di re information e right, we need to take it upon ourselves as NSFAS to ensure hore ba students are patala. Whatever that it is, any matata a bona, they'll need to fix it internally because the student can't be in despondence. Students can't be destitute because of issues that NSFAS le di college le hore they have a miscommunication of information. Ha ya nepahala ntho ho ha. Men phatlelekile ka tsa wena hape ya tseba re shebile boholo tabeng ya boleng ba thuto, re shebile thuto ka hare ho ditsha tse phahameng tsa thuto, di-institute tsena tsa thuto e phahameng. Fela taba e ntse sala ho wena hape le NSFAS hore na le kgotsofetse le NSFAS ho nehelana ka tjhelete fela end result ba boleng bo re bo fumana ba thuto e se bo re bo batlang. Na NSFAS e kgotsofetse ke seo kapa NSFAS e na le input kapa seo ba le sona seo ka se buang hore ha o etseng tjena hore dintho di fetole se se ka ntshang matlole a mmuso fela mahala. That's what we learn the case of young men, then I'm not a mother, and not on a marathon as a citizen of Fulham, who started the meeting. I give a take you and happy overnight. Let's say years and high on our regard, since the sector in the sector. How will we go to college? Hore re etsa boikitlaetso ba ho selemo se seng se seng re ntsha basebeletsi ba NSFAS hore ba lo dula le di-college ba thuse di-college hore di kgone hore di etse mosebetsi ona wa ho romela information ya bana ka mokgwa o leng hore NSFAS e tla. So ha se ntho e leng hore re dula fatshe ra e shebella re ba tla e etsa ka nako ya bona. Ke ntho e leng hore re tswa tseleng ya mandate ya hore ha re thuse di-college hore di kgona hore di say information ena ka nako e etsahetse ntate 2 weeks ago mafapha a batho ba ne ba kgutla di-college ba tsa etsa jwalo. E nngwe hape o bua ka boemo ba thuto le hore na bana ba pasa ditsing tsa thuto eo ka hodimo. Re shebile hape taba ena ba bua taba ya bohlokwa baitsi mo le nna mona ka taba ya hore it really cannot be hore bana ba qala dithuto ka January ba lapile. And most of the children back in NSFAS, they are children from families that cannot afford to carry them a month or two without NSFAS. Has it ever been done? Oha, Obani, creates a matzapa all thing after the Naka to say, Banabajo come to them without fee. Instantly, Naponia has already busy with Sino set as 2023. And we reschedule them. What else? Financial literacy. I have the institution. I have a 2 months. I keep money. I can be last 3 months. In seconds of the when I stability of an charity. Accommodation is a big issue for our students. And in the longest time, NSFAS must be involved except for giving the money. Impact, week in, week out, they are being so for the total that and the issues at the landlord. Because always when I feel in a accommodation, the class actually came to talk about 57. Maybe the reason I don't hear about Tibarona, me. Thuseng mphahlele ke mohlanke moholo ya shebaneng le tsamaiso ka hare ho NSFAS re tsa be rena le mmenya ka lo mokwena
ke motlatsi wa modulasetulo Gauteng ho EFF Student Command re betsa ka rena le mme Karabo Kagao o tswa ho Daso ke setho sa mogala wa Democratic Alliance ha re fitse mabenkele a re khutla mabenkeleng re tswele pele re phethelengana la matsogo ka jeno. Promotion e kgolo ya Shoprite e khutlile hape ke Big Red Weekend e kgolo ho feta pele ka matsatsi a mane fela swipe mme o boloke ho fihlela ho 50% ha o reka 750 gram ya Coffee Instant Coffee ka 65 ranta fela di-6 packet tse tharo tsa di-100 gram tsa Nutrient Smooth Dairy Snack ka 34 ranta peka di-toilet paper roll tsa 10 tsa Red Brand ka 28 ranta fela di-150 gram tse pedi tsa sesepa sa boitlhatswa sa Protex ka 18 ranta le mini oven ya 24 liter ya Essentials ka 800 ranta fela. Big Red Weekend ka Labone lena ho fihlela ka Sontaha ha Shoprite fela. Anna, ufumana television ka DSTV, OpenView, Starset kapa di-streaming platform, o ka sebella mathata ka ho tima ha analog. Ufumana dintlha tse ding le ho netefatsa hore TV ya hao ke ya digital kapa tjhe. Etela www.dcdt.co.za. Romela molaetsa wa WhatsApp ho 0600 625 458. Shintsha ungasali. Go digital. Molaetsa ona o tliseditswe ke Department ya Communications and Digital Technology. How mantle of Maconia has soluted. Hey, Tandy, I gave you hand, Lehanula, Lusula, more Dulmataka are growing. Who want to give Chatabasi GP? Eh, simple alone. Kishaba Hunkamira naming her. Who not be to start, who am I GP, who shot and we Kagisa, in a game about Chatabaju Ratchet or Bank, in a Kangamaro, I ain't vocal Baldo Sinara in the Frosolic. You can't find a guy, Baldo Sinara in the Frosolic, they have evil. The chemistry. Now no tseba hore o ka tlaya tlhekefetso ya sepolesa le maitshwaro a bona a sa amohelehang nnete o kae ho Independent Police Investigative Directorate e tsejwang ka IPID ke lekala le ikemetseng le etsang diphuputso kgahlano le sepolesa ka mokgwa o tsepameng o hlokang leeme ke ba letsetsa ho kae IPID e na le dikantoro naha ka bophara hape o ka letsetsa mohala wa bona wa mahala wa 0800 111 969 kapa romela email or complaints@ipid.gov.za. The Radio Awards 2022 Lesedi FM ya ukopa mumamedi hore ulekete ukhahlelo wa my favorite radio station wena mumamedi muhulu wa Lesedi FM Lesedi FM kila kufuta etela website ya www.radioawards.co.za futhi oselebale ukena Lesedi FM o favorite radio station una le menta wa dadi pe ke moleba ha re boele re amele momamedi o mametse le nana ola matshotlo ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng mme re ntse re buisana jwalo mamedi le baeti ba rona ba ikarabelang ditabeng tse amanang jwalo le thuto e phahameng ditsheng tse phahameng tsa thuto mme re shebile hore na se ntseng se etsahala jwalo jwalo ka re keteka Godina batjha nna ebile hore re ntse re tsamaya ka tsela e lokileng ke sefe se lokelang ho lokiswa mme o utlwile he puisong ya rona boholo taba kgolo ke ena mamedi ya NSFAS le dithuso tsa ditjhelete ho baithuti mme mphahlele o ntse o bua mme e le ntlha le ka tsa tsohle bona re buisana ka yona ka ofela re la bararo tena re le bane tena hore taba ya fonela baithuti ditulo ke nngwe ya dintlha tse leng phephetso kgolo ke tsela efe moithuti a fumanang thuso ka yona ho lona le NSFAS hore a fumane bodulo sentse wa le sona sa thuto la bantate ka potso eo ha jwale bodulo bo tsamaiswa ke ditsi tsa thuto phahameng jwale NSFAS yena fela go etsa dikabo fela hore na mothutswana ha di bodulong ba college kapo ba university na o tshwanetse a fumane tlhapiso tse kae kapo ha dula ka ntle so role ya NSFAS ha jwale e fela ha moo ha hore policy ya bona e re tjena mothutswana o tshwanetse a fumane bodulo ha a le university tjena a motho tjena then molao wa bona ke mang a e fumanang ke mang a sa fumaneng
re delegate mona mo go di-university le di-college. E bang ngwana ha jwale a ntse a hloka bodulo a le university. Se se bolela hore bothata ke ba university se sa le mosong. Ke bothata ke ba institution e mo a leng hona yona e tshwanetseng hore e thuse ngwana hore na a ka fumana bodulo jwang. Tabeng ya polokeho jwalo ka so hlalositse le ke tlo wena he se ka o beha tlasa taba tsa polokeho hakalo. Tabeng ya bodulo bo mme nyakalo le wena mme Karabo. Tabeng ya bodulo accommodation ho baithuti mme re shile taba ya tshireletso security e leng ngwana le kgolo haholo ba sheba batho ba bananyana ke ba jwalo ba le mo baithuti di tsena tsa thuto ba la kana taba tshireletso mo re nang teng. Nna le se ke se ka lang hore se be ka se tlotolong se share mme e be tlha bohlokwa na go fana ka bodulo ba baithuti. Haholo tate because re ke mme o bua le tsa hare boikarabelo ba di-university. Mara university e consent fela ka di-residents tse leng hore di on campus tse leng hore bona ba kgona ho di laola. Go ba thata for university ho laola di-off campus residents tse leng hore di a hlokahala le tsona bana ba yang ho tsona because so how say ba tlo buile wa university ka ba go tla mosala fela ka UOFs hona di KPIs mo zo dikoloi di fitlhe di shebe di-rest ka ntle teng mo ho etsa la eng mo ha se dikarabelo bona ho etsa mo ba mo go ke ka ba etsa mosebetsi o phetaetse eba tricky and when le tsa ba nketsa mmedi wa university fe ka pele ba ne le bona ba ntse ba tlaile so so university ya obviously lo sheba hore na bodulo ba ne ha ke tse mohlala Karabo o una res universities outside university ke campus ke bodulo be lo hore bana ba kgona ho dula ho bona mara ha ba ya ba fumana hore mohlompe Karabo tla etsa mekutu ya hae hore ha university e hlaya e shebele ka ho hantle mo university ya qala ho furalla maemo a sala le kutseya jwalo ka mkholo ntso le ka teng bana because ba desperate for ba be le dula hona mo ba ka yang ba qetelletse ba dutse ka hara maemo e leng hore a swabisa ha safe ha ba ya sekolong ra retlo ra reipuwa ha o safe ho hang masepala le ona ha ra tlameha ho sia because ka hara masepala ha ona di-lights tse so mme hana bua ka pizza e maoto mararo ke taba ya ha o tloha off campus accommodation in particular ke boikarabelo ba university e mara batswadi ba bana ha mmoho le masepala ho etsa sure hona le di-metropolis mo e leng hore o tlamehile ho be le sebetsa ka lebaka la nako mme Karabo ke batla wa mme nyaka le re kgethile ka ena re bete bilena ya merabe fapaneng ka hare ho university na be le re taba ya morabe race ntse ba bala karolo itseng ka hare ho ditsha tse fapaneng tsa thuto ka Afrika haholo o fumana hantle ha o ka wa sheba hara di-TVET college hangata hona le bana ba bangata ba bantsho jwale ha re thole the same treatment e le horeng bana ba le horeng ba mhlomong is white students kapa bana ba makhalate ba e thola in terms of education and ke tsona di-challenges tse re shebaneng le tsona tse hobane we always come last tabeng ya di-accommodation and residence rona in our TVET sector in colleges there aren't many tse le horeng di-registered under institutions so in that sense it means hore ma-student a ba na le maikarabelo a hore a lo ipatlela pleke tsa ho dula e re ha ba fihle mo plekeng tseo ba dula maemong a le hore a swabisa ka nnete e ska ka bo a tshilo hore ha o sheba dipleke tse ma-student a mang a dulang ho tsona a ya dropong fela le fela ba thole pleke le hore it's not even accredited they get there they just find a place to stay ka lebaka la hore ha ona mo ba ka yang teng and le di-college tsa rona ha ona ntho e ba etsetsang tsona hore e ba fe pleke tsa ho dula ha re lebohe haholo mamelo le buile haholo hlaya le bona mametse le na la matsoho ka jeno ke leboha haholo wena mme Mphahlele nthuse Mphahlele re bile ho kana kwa tleng maka ke leboha haholo wena mme Nyakalo le bile ho kana kwa maka le wena mme Karabo ka ga o le bile ho kana kwa mamedi re le buile haholo ha ile mona mametse le na la matsoho ke mane nyaka jeno mme le sentse re tlhela go nyetla mamedi ba le mamedi mo monate Manang mo hlaya tsela nga tshebeletso ena ya Lesedi FM modima hloho hora ke ya bosupa tshebeletso ke ya Lesedi FM ho SABC ditaba tsena tsa hora ya bosupa re di balwa ke mosibo wa tsho Kgaso ya ditaba ho Lesedi FM o ikisetswa